NITIN ISUA NEN ngai thatu zong zong te in zavain jing chi bai vek ule tukina kan ngai thak tur chu ti pungtu Pathian ti ani a vo in hian Pathian mi zia tam tak zinga mi pakhat kan zir haudon ani talen ti punthua khan kan Pathian hian talen apek cheu te kha anti punvek abei seya ati pung velo chu achu sakhial ani kha hemite khin thu a ronlang kan Pathian mi zia makkati deu pakhat chu talenti pung velo kha alak saka anei tam ber hne na apek dai thu kha ani midangin lalpa hepa chuan adang som lai anei to alom anti po khan Pathian khan anei apiang an pek bel chaang ati ani kha Pathian mi ze tam tak zinga mi kan zir chua thei pakhat om chu mi ten atam to lutuk anti po kha kan Pathian tan chuan alo la tam tok lo ani kan Pathian hian chang ati punte khan athil siam reng reng te hi en ila atok chia chia hi asiam ngai lawa achuang liamin asiam nge chin kan Pathian hi thil tam tak du mi ani ti avan chiang tak em hetianga thil tam du Pathian ni chung hian maklutuk chu abul chan na hi tlem te ani zia thung ani khovel pum puilwa khatur mishing adua nima sela panni che in bul atan thung chuwang chuan unaw te u hei hi ishet tlatang u Pathianin bul minchan puina hi ate angin kan hmuchin ma se bul minchan puina tere te anga kan hmua hian nasat taka pun theina thil ti theina alo om reng ani bul atran tir na che atet awang hian Pathian laka lovui ngai su achan chu kha bul chan na te tak amo itia khan miro pui tak ini theina tur thil ti theina alo phum ru reng ti sha in lo ngai hluthar li ang che Pathian hi thil tam du tu ani ang nge in nang po nasataka ilo puna ilo hlotlin hi Pathian du zo tak ani vo in achang chuan vui mai lovin Pathianin apek ang chekha rin takin ilo ti pungzel to donya jopa bungriat chang sari ibul lama tema la itop lama ilianang ngai thatu zong zong te lalpan malsom chewro se amen Today